Menteri ka Sarkar India wadaypet ya ka State in Charge Power and Heavy Industries Krishan Pal Gurjar menta ka singi ka khatlai tarik unaitung 8,000 RPR ulawan jengo ya ka Ribhoi District ka badai ka way na ka Aspirational District Hagari India. Hakane ka jingwan jengo jong te Menteri ulay kendu ikibor penya District jong ka Ribhoi ka bala penlong da ka jingelang ha Conference Hall DC Ribhoi District. Hakane ka jingelang lay don lang baro ki officer ni kitanat baper hakabalaya thir ya thain sani habai dei ba kumno ban kentiu ya ka roi kapar Ribhoi District habakran skilat pathai khubor ute Menteri ula ai ka jingero ikibor penya District jong ka Ribhoi ke bla tre shitom ban kentiu ya ka roi kapar hakibabon ki liang. Habakran skilat pathai khubor na kaleong Additional Deputy Commissioner uba BJ Kharshandi ulayathu uba nadu baka Ribhoi District kala syajid kum ka way na ki Aspirational District Hakari India House nam 8,000 khat khandai kalawan haka kerdan ka baningkong habaya day bat ka basic infrastructure bat kumju layo eka kerdan ka baningkong hakaliang ka koi ka khia lani ka health and nutrition House nam 8,000 arpway kalayo eka kerdan ka baningkong hakaliang ka puli puthi lani ke education kabalayo khusnamru na ka niti ayuk da ka song pisa ka basiklor tengka House nam 8,000 RPR kata mentau snam ka Ribhoi District kelahiar haka kerdan ka basan haka ba hau benai jemang 8,000 RPR kelahiar haka kerdan ka baar haka liang ka basic infrastructure bat haka liang ka puli puthi kelahiar haka kerdan ka basau. Hakane ka jingelang layo ban pensngap na kaliang Menteri ki project baper ki ba on sawanra ki power sector companies kom ka NEPCO bat ka power green. Ke na kaliang jingi la pau ba ka Ribhoi District ni kadai na kiwi ki Aspirational District ki ba Sarkar India kelajit kertang bat kadong tang kani ko district ni hakani ka jelam ni haliah ni baro ko. Ke katkum kejing pertip dengan minister yang ba hausna marjar kan real katkum ka data jo UNDP ka ranking jo India ka sedien ha laga bidai bat karoi kepak ke nakadi ka daw nakadiang jong u prime minister bedon berom jongi u Shri Narendra Modi ji te ulawara ya kani ka konsep mat usuku apa gidon kini ki shispa kasantli ki districts hakaba karoi kepar kadang guna ha te kumno berkentiu yaki takadaw ki penmi ya kani ka program bagi kot ka Aspirational District program te nakaliang jong minister ulai itu ba nadu baka sedang ketika Aspirational District program hanging for Ribhoi District ya usna marjar kakendai ka Ribhoi District kalayo ka beningkong hakat kalayo karang ka beningkong ada bidai baka basic infrastructure ya uju usna meru kalayo ya karang ka beningkong ada bidai baka health and nutrition te haujun arjar arpuiru ka Ribhoi District kalayo karang ka beningkong ada bidai baka education bat layo ru keputusan na niti ayuk kepada syukur tingkap. Dihadin kataru ke niti ayuk ru kelai nomor ki bun ki ranks ke lawan syakmat kepada Ribhoi District kalayo ru kunju award money kepada South Road tingkap. Ti hausnam arjar apuar kapung ke delta ranking jong nusnam te ka kani Ribhoi District lawan ke position ke basan bat humi arjar apuar hakabidai pat ke basic infrastructure ka Ribhoi District kawan ke position ke baar pat hakabidai pat ke education kawan ke position ke ba south te katun kucing ong jung minister yong ba hakini kisan peli ki indicator ki bakam kongsan te ke district hi katun ngani ke review mengilayo entak singi ke district hi kala le bha hakini ki santeli ki indicators te nakani ke daw ngilayo ru bandio position be khmat pat kunju ki award money naka niti ayuk te nakaliang i minister ru ila pentep ba kini kesingiru ngelayo men review ya ki projects ki baper ki ba implement da kini ki power sector companies kum ke NEPCO bat ke power grid bat nakaliang jugi ila tentukan pam om tang ye kini ki power companies sendiri ki district officials ki bahap apa ke district administration jo Ribhoi District hi bakinang trade jur susu mani shikmat kanang ba nginang la bat pekiu susu ye kini ki indicators ki ba kawan kam shedin bat ngimyo ko overall ranking ke babha hakini ki benai bat ki besnam ki benangwan ban nakalian jokir jong iri la pukut ba ke NEPCO hi ke headquarter kanang ne ni hapo Shillong.